Maya po abak po kaya kayungan at syutana king ika adwang pulong Domingo ning karaniwan a panahon. Pakyabetala king banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki. Antonio and Justin Nakpil, Mrs. Elena Viete Leones, Viuda de Miller, Johanna Gonzalez, Nicolas and family. Natividad Buwan, Lito and Lori Zapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Jerry Lino, Mila de la Fuente. Para king personal akayadwanan ng Jenna Nikdaw Ko, Williard Malyare, Catherine and Tristar Soto, Christine Sotelo, John Carlo Tubig, Herminio Lynette Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan, dari Corazon Wong, Aideen Anyes, Sharon Talinyo, Joel Pineda, Paquito Flores III, Lizelle Laksamana, Maria Nieves Gozun, Ignacio Boy Ocampo, Jet Castro, Joanne Pamela Nang Sison, Adelaida Manialak, Rene Santos, Jose Marie and Flor Gozun, May Cabrera, Jacqueline Nethercott Sembrano, Father Edwin Bilay, Eliadora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ron Ingersoll, Ricardo Nogoy Sr., Baby Zaina Lorraine Hope Matitu, Basilica Binuya Quezada, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Vitug, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatatamong mayamu nabie, Rufina Flores, Clarita Magcalas de la Fuente, Francisco and Lina Lansang, Ricky Capulong, Teresita Banag Nogoy, Roberto Gonzalez, Maria Nora Gonzalez, Anastasia Tuason, Princess Claudine Sikat, Bienvenido Patawaran, Evaristo Lacson Sr., Rico S. Calilong, Ricardo and Remedios Lino, Godofredo Jesus and Nenita David, Zoilo Severina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sikat, Arnel and Peter David, Alicia R. Luna, Rufino Bucaneg Sr., Carion or Karen Joel L. Tubig, Luzun Ocampo, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Enemino and Asuncion Umlas,
Luciana S. Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at Ding Sablang Kaladwo, King Purgatorio. Isa lang. Kalakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit apamkulat. Ilagyon ng igpam, pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ning Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ko, ang timurin, Maya-payabak po. maya-payabak po, amo. Pag masusyan tayo po, yung katamong misa, itmong tula, kung salamat, kadakantala rin kaya katang panalangin. At karing panahon, may kasalatamon, may kulang. Sisyan tala, may kung kababa na loob, rin kaya katamong kasalanan. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos sa may bayang tutu, pakaluluan ng atamo, king pangapataw daring kasalanan tamo, dalada katangan sana kimbye alangaga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu.
Manalangin tamo. Isipan tala po at kanakan, tingin katang panalangin, tingin katang intensyon, kayong misang iti. O lubos may payang Diyos, kapilan man malugutay pa. Inglingap mo lalagpas karingangganan daring lahi at bansa. Miraras ang kaking puso daring sablang mabiye. Mananasarang ding padera bibili ning makapahunang pamanatol pilatan mi. Malasakla lalam ning alino ning makayatsat mong gamat. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, ing libro ning propeta Jeremias. Mintala king ari ring opisyal na at sinabi na kaya, sukat yang paten i Jeremias, ay nanolob ding sundalos na ning syudad king pamagsalita na. Darapta na iti, anti kanyan, pati nakaring taong mitagan king syudad. Eno sa saupan ding memalen, nasa na mo pamatakutan na lang. Nga nang mekibat aring Sedekias. Nung makanyan, daptan nyo ing buri yung daptan kayo. Era ko pigilan. Inya, kingwara ko at kapamilatan daring lubid, bildog dako king talaga ning Prinsipe Malkias, atyo king patyo ning palasyo. Alayang danum ing talaga. Burak ing atyo ka rin at mikut-kut ko ka rin. Mintaya i Ebed-Melech at sinabi na king ari. Makamalaari, pusto ing depat dareting lalaki. Bildug de i Jeremias king talaga. Siguradong mateya king danot. Uling ala ng pamangan king syudad. Kanita, inutos na ning ari, king magdalayang 30 lalaki, i Ebed-Melech, ban isakarako king talaga, bayo ko mate. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Mehanaya kong mitmong kapibabatan king Ginoo. Linusan ako at pekiramdaman ing aklis ko. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Leko na ako king kulkul a malalam at king maglaklak a burak. Bitis ko kayalang tiklo king metong abatu at kakong talakad kayang pekatatag. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. Binili ne king asbuk ko ing bayong dalit. Dalit yang kapuryan para king kekatamong Diyos. Nakala ring manakit kaniti at may takutan la at manalig la king Ginoo. Matula mo ko sanang saupan o Ginoo. May nakuman at pakakalulo
Dapot nako kakalingwan ng Ginoo. Ika ingkakong talasaw at talapagligtas. Marapal mo ko sanang saupan o Diyos ko. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. Pamamasang iba't higsulat karing Ebreyo. Ngening mipadurutan tamo karing anti kareting dakal asaksi, sukat tamong ilako inanumang maging sagabal, lalong-lalo na ing kasalanan at pipigil kaya katamo. Kambening maragul akapibabatan, manatili tamong mabilis apulayi, hingligligan aarapan tamo. Etalalala ko ring panimanman tamo kang Jesus, uling kaya manalumpakan ing kaya katamong kasalpantayanan, iba't king mula ang gaking sepuna. I Jesus, kaya pepay siralog, uli na ning krus. Pagkus, pauli na ning tulang makapanaya kaya, napingsingan ing kamarinayan amamantabe, king pangamatena king krus. At ngini, at siyong makaluklok, kingwanan, ning trono ng Diyos. Isipan nyo na mo, itang dela na nung makanano ng pibata, ing emo na nung sa maring tao, palti kasala. Anya, eyo painan, ing lubyo, at eko tutok nang. Uling king pamakilaban nyo king kasalanan, hanggang ngini, eyo pa kailangan ing mibubo king kepong daya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po ban parangalan, ing mayap a balita. Makiramdam la, king siwala ko, ring ka na akong tupag, nga na ning Ginoo. Akikilala kula at tutukila kanako. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka, antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus dinatangya, at nga nakaring kayang alagad. Dinatang ubang patawan kayang yato. Sana milalablab na eh. At impang metong abinya gasukat kong tanggapan. At ako mipaindatun hanggang eke ato pa diting. O tagalang isipan nyo king dinatang kong magdalang kapayapan kaya tingin yato. Sasabihan ko kaya kayo. Kapayapan doon pamisagsagan. Madibat ngayon ding 5 katao king pibale-bale misasalangsangan la. At laban ka rin adwa at adwa laban ka rin atlo. Milaban-laban na yung tatang po rin anak ng lalaki, ding ima, ding anak ng babae, ang timurin, yung katuwangan na babae, at yung manuyang na lalaki. Kapatading may pabalita ni kaya tang kaligtasan. Papurian kaya ka, O Kristo. Ilagyan ni kampo ng anak panubalan ng Espiritu. Amen. Ing milalablab ng pusong Jesus, the passionate, the burning heart of Jesus. Kita mo po, intindihan tamo, ing impyerno, mapali ang lugar. O tando drawing ding impyerno, may kakalukuyang masisilab lugar. It is a fierce inferno.
Pero ti po meto nga writer king Italy, in lagyo na Dante Alighieri. In the 14th century, this Italian poet wrote what they call Divine Comedy. At kita kayang sinulat, dinescribe niya po yung impyerno. At inyang 9 cycles, po ang titipa kang titipa. At itang pekalalam ng impyerno, karin niya ay Satanas. At sabihan na, yung pekalalam ng impyerno is frozen lake. Yung ganong pekalalam ng impyerno, eh milalablab. Magyelo ya. Magyelo yang lawa. It is a frozen lake. Bakit? Because it is devoid of warmth and love. Yan ka marimlayang magyelo, yung impyerno, kasi lang mapaling lugod. Alakang panpanandaman pali ning pamagmanano. At inya namang punto ning susulat ay ning Dante Alighieri. Ing impyerno aliwitang mapali, yunitang marimla. Potang yatang bayo kong kasal, mapalig, kaya kayong pamikalugod. Kaya ba't kailang batan merimla? Dati may kaluguran kayo, lulwal kayong lulwal, may kaluguran. Ipagumusta kayo, ipagkwento kayong malambat, mamangan ko ang abe-abe. Kaya ba't may sira ko pamiyabe, may rimla kayo. Eko man mi pamansin. Eko man mi panato. Kanita sisimba ka. Ang nakakapali keng misa. Ang nakakayaktif keng pisamban. Kanita ka nakanaka, sasawag ka keng pisamban. Ngini, batso na kamo. O neng kayi nakaman sisimba. May rimla. Ingke kang relasyon kay Diyos. This must be what Jesus is talking about. Kasi rin anak ngayon, hindi lang ako sa na chill. Father, chill. Cool ka lang. This means you must be at ease. Relax ka mo. Okay mo ken. Stay and be settled. In the extreme sense, this expression may lead to distant numbness and indifference to one's situation and reality. Itang chill, apong cool, nung ka makakalali, maging kang alam panamdaman kayong malalyari. Ala na kang pakialam kayong kabilyan. Maging kang manhid kayong katutuan, ng kaya kang sitwasyon, kayong katang baryo. O yung sitwasyon, ng kaya kayong pamilya, misaneta na makanyana mo. Potang makanyan wala ng biye. Jesus sabihan na, patawan ke inyato, I will set the earth on fire and I wish it is ablaze. At sana nga na, may kakalukuyapin. The slang expression, chill and cool, is something that Jesus did not use. On the other hand, Jesus calls the earth to be on fire and even wishes it ablazing. This reveals Jesus' burning passion to follow the will of God. Wala mo papalto ni Jesus, impuso na, nung lalo niya itang katamong first Friday devotion to the Sacred Heart of Jesus, yung sagradong puso ng Jesus. Nung lapitan niya po ito sagrado ng puso ng Jesus, may kakalukuya at inyang api. Uling impuso ng Jesus. May kakalukuya kayong kaburihan ng Diyos because He never been laid back when it comes to His mission. Karas kayong mission na, kaya mo chill, cool, lukluk ka mo, kayang ka mo, kaya kamama ko, kera mo. He deeply longed His disciples and His followers to share the same burning passion. Value po, bilang pari, nengkay maglanya ko, maglanya. Nengkay payaos da akong pangadido rin masakit. Kaya tisapang bato. Nengkay kaya ang ospital, nung agyo ko rin pupunta lang pala talaga. Lanyan ko lang po rin masakit. Deng mabibina. Bali po, malambat na ako rin maglanya. 29 years na ako pong pari. O tapos siguro po, maglanya ako.
Potang telan ko gaman, den ako pong laro kening kanuan, den kong laro kening gamat, nung nulareta pa ako ng Yesus. At kay ba't kayong bitis? Value po. Potang telang kay bitising masakit. Kay ba't napansinan ko, marimlane bites. Potang napansinan ko rin bitis na, eno mapale. Balamot didakditak, kukunanan na yung kamatayan. Potang marimlane, potang tuluyan ng meting tao, nang kayo maglanyak, talagang halos mamatay niya mo. Halos talagang marimlane. Kaya kung mimimane, makanya niya naman yung taong alang biye, marimlala. Potang alakang biye, nakamapali. There is no warmth. There is no love. Puri ng Jesus, magintang mabiye. Mabiyeng mabiye. Itang walang kabuhay-buhay nga na. Deng anak niya ni chill. Hanapin po Francis, ganitang World Youth Day, King Poland, 2016. Nga na, deng kaya nakan. Do not be settled with sofa happiness. Bali po yung sofa happiness. Itang asyukan kayo supo. Masaya na ko. Tare nga anak, pota makirala kayo supo. Pamilungan do rin karelang cellphone. Pamilungan do rin karelang pads, iPads. Atin lang game. Atin lang kakwento siguro online. Atin lang gagawan. But chill. Cool. Pero nang malalyari kayo pati nga po. May linisin bale? May gawing assignment? Si sopan niya iba? Neng kaya akit may iba, maglinis siya. Sopan mo ka nak, sopan mo ko. Wait lang, ma. Ha? Magluto ma. Malalagnis, pipirito na. Anak, mulay ka sakli, sali kang taba. May ka na akong pipirito, yung ulam tamo, madudulog. Wait lang, ma. Papusin ko lang ito, mga. Lalon may kanita, piyalong niya ka dito. Pota kayang maranop ko. Pota kayang bisa na kang mangan. Maranop ko, bisa kang mangan. Sabihan na kayang mamo, wait lang, nak. Chill ka lang. Manaya ka akin. Sinabi na ng mamo kaya kayo tayo. Ali. Ating panahon, dapat mabiyatang. We have to be excited. We have to be full of what we want. We do not compromise. Ako kumimwa. I'm a passionate person. Kung ating uburing gawin, bala mo. Buri ko magawa na talaga. Kung masanting ang pangagawa. Nung ngayon mo rin masanting, alina mo. Kung ang buri mong buri, it has to be beautiful. It has to be your best. Itangagyo mong gawan. Ibiya mo nga. Nung alina mo. Hanapin itang kanta, if I fall in love, it must be forever. Or I'll never fall in love. Ano? When I give my heart, it must be completely. Or I'll never give my heart. Puri ko po, tambibiyakin puso ko, bugbo. Nung ali na mo. Sana makanyan mo naman lugod tamo, kayang pamag-aral, kayang pamilyayo, kayang pisang banta mo, kayang gagawan tamo. Do not take things half-hearted. Balitang half-hearted, itang makmukeng milabas. You compromise the real things that you can do. Lulwal, itang talagang kapasidad mo. Chill, cool culture can manifest distance, detachment, and engaged ways of dealing with reality. Too much comfort could lead to inaction, indifference, half-heartedness, apathetic ways that are not the ways of Christ. Makanya ni Jesus, makanya ni Ginoo. Iginupot ang babiyan na sarili na bigay na bigay. Itang labas mo mungkin, pabre mo na no. Jesus was known to be with zeal for your house that consumes me. Apansin nyo, kanita, deng disipulo, sano katakot niya, tamipa ko Jesus, kabat meteya, ila sasalikot la.
Sasalikot lagi meto nga kwarto before Pentecost. Ano katakot? Potay laman mi pakulay kayong krus. Aramdaman niyo na po itang sobrang takot? Pota sobra kang takot niya tag malatita mo. Wala mo mangalgal ka kayong takot mo? Wala mo potang tatakot ka. Ang gangay man marimla, gagalgal ka. Siguro makanitala kabilyan den disipulos yan tang liba ng Jesus in their locked doors. At binyene ng ginukarela yung banal espiritu in tongues of fire. Binyene karela yung banal espiritu pengis ng wana nala dinena ng bayong biye. It's like a recreation, a creation once again of these disciples through the Holy Spirit. At binyene karela ingapi ning banal espiritu. Anyapin sana kapatid, maging kalupataya sana Jesus. Jesus did not take for granted the opportunities to help and to make a difference to the situation and the need. He would form his disciples to share his burning passion to realize the will of the Father. Nga napit kayong Ebanghelyo, I have come to set the fire. I have come to set earth on fire. And I wish it's already ablaze. Sana milalablab niya piningyato the passion of what we want to do. Masaya kayong gagawan tam. Mo itang pilit-pilitan na katamo. Itang tutulak-tulak na katamo. Itang bala mo. Kamambisyo talaga niya ko. Makanito. Dapat talaga. Yari ta kachuta na kini. Ibiyata na isa din mo. Anyapin po anak ko swelo po tang akahit mo rin tao kay pisamban. Mabiye lang mabiye. King karelang disposition, magdalalang masanting. Agrasya. Minsan po, King Leviticus chapter 6, verse 12-15. King Leviticus po, in the Old Testament, baloy na ng brother and pare. The fire on the altar must be kept burning and it must not go. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the altar and the burnt fats on the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning at the altar and it must not go out. O ito po yung obra na ni pare. Sisiguruduhan itang api, ken templo, matanda. Uling kanitang minunang panahon, ingkarelang pamagdaon, gagamitan ding api, at karinla, magdaon din tao ken templo. Nang obra ng pari, kita man yung masag kitang api. Dapat mamadda, dapat didimla. O iting obra da rin pare, bali po ng house da rin matwang pare, ang diya ka na ako, pwede mo naman ngayon eh. Ng house da kayong Spanish, kanitang minuna. Cura, paroko. House da rin pare, Paris Priest English. Cura, paroko. In word a cura, curator, ibig sabihin niyang cura, someone who cares. Caring. Wala mo caregiver. Cura. Paroko. Ako po yung caregiver ng Pisamban. The care, the warmth, the love. Anyapin po, sana, tamo mo sisimbang datang lungob ing Domingo. Milabas siya ing misan Domingo. Sana panamdaman tamong mabiyetang mabiye. Tama rimla bilang talasal pantaya ni Kekatang Parokya, ketiking Banalakros, king Sapang Bato. Sana tamo mong lalabas yung pamag-aral tamo, anak, at ina namang klase. Sana maging kayong bigay na bigay kayong pamag-aral yun. Kanyang maging masanting yung kinabukasan nyo. So, panyo rin pengari yung bigay na bigay. Kanyang maging masaya at maunlad yung pamilyayo. Kayang kinabukasan, ngeni pa mo, gawan tanap. Anyapin po ako, yung obra ko naman, itang api, kaya lele na ng Blessed Sacrament. I make sure, dapat makasindiya parati touch yung Blessed Sacrament at yung Diyos kayong busal tamo. Ano nga titamang proyekto, maulaga, panganita, mikaluko, misindyan. Ingkya katamong kasal pantayanan na lugod king Diyos at balang metong. Dinando ko pong assignment na meron na bang nanlalamig sa pagmamahal
sa mga mag-asawa, sa pamilya at kaibigan? Meron na bang nanglalamig sa pagmamahal sa Diyos? Ibahagi ninyo ang mainit ninyong pagmamahal para masindihan muli ang kanilang pagmamahal at kanilang pananampalataya sa Diyos at sa kanilang puso. Potati ko pong kilalang dati anong kapaling-kapali. May asawa la. Ngeni no misasabi. Kaya couples for Christ. Masanting bisita nyo lang. Sopan nyo lang. Pikalukong pasibayo. Ingkarelang biye, may asawa. Ingkarelang lugod ay numpisan. Potati ko dating kilalang Katoliko. Ano kaya active? Kabeta laketi. Ngeni. Bisang simba. O busy-busy na lang. Agkatsyo. At kung kilala niya po, Ken Clark, patuwala rin yung kilala ko. Mig-retire na lang, ibang labroad. Sisimbala balang Domingo. At kabira, atin lang ayag kat pakmeto nga sisimba, matuwaya naman. Ngayon, itang ikat na sisimba, anay kaswelong sisimba. Yan ang ining managkat karela. Yan po yung mandakit. Iya pa yung mag-drive. Bala mo itang sinindyan na kasalpantayan ng pasibayo. Mika kalukuya, yan ang managkat. Iya pa, yung manimuna. Iti po yung kakatamong kasalpantayanan. O takati kang api, sindyan may ngaliwa, naman mawawala yung api mo, naman mababawas, naman milalako. Dapat lalo yung maging patingkat at mikakalat. Yung kasalpantayan at lugod. Hindi po yung kakatamong maya pabalita. Hindi po yung kayusan. Yung kakatamong pamamasa ngayon ng Domingo. Ilagyo ng igpa, po ng anak, po ng balay ng Espiritu. Amen. Talak at tamo po. Ipasyag tala po kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya po king Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwo, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublidang mering mete, at king bie alananga. Amen. Aduan tamo, king Ginong Jesus, king Katnuane, ing kayang Santa Iglesia, at ing yato, king api, ning kayang lugod. Nga tapong makibat, Gino, palablaban mo rin puso mi. Itangan ko. Gino, palablaban mo ring puso mi. Jesus, palablaban me ing iglesia mo, king api, ning masigasig apamanatad, king kekang mayap abalita, karing sabla, manalangin kekeka o Gino. Gino, palablaban mo rin puso mi. Jesus, palablaban mo ring anggang iglesyang Kristiyano, king nasang magobrang alangpagal, king pamisan metong dakeka, manalangin kekeka o Gino. Gino, palablaban mo rin puso mi. Jesus, palablaban mo ring pamuntok ding bansa, king api ning pamagdulap katuliran at kapayapan, para king kaya kaming yato at kapagalan, kagalangan, king dangal ding sablang tao, manalangin kekeka o Gino. Gino, palablaban mo rin puso mi. Jesus, si pagkalub ing api, ning kaya kang sikanan, karing sablang kailangan dumalan king api, ning kasakitan, kabiguan at kalibakan, emo sana paintulutan masiralo, manalangin kekeka o Gino. Gino, palablaban mo rin puso mi. Jesus, palablaban meng pasibayo, ing kaya kang api, karing puso, ring meligamgam na kasalpantayanan, o melili, king dalan, manalangin kekeka o Gino. Gino, palablaban mo rin puso mi. Gino, palablaban mo la ring puso mi, king apining kaya kang lugod. Ipayabot mong akilalaya at suywanda ka, karing kaparaming tao,
lalo na karing kalulong dili, manalangin kekeka o Ginoo. Ginoo, palablaban mo ang puso. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, palablaban mo rin puso, miking lugod. Kabang pagramdaman milaring amana mo. At mamangan kami king dulang mo. Ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang may payang dato. Panggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo la reting sakripisyo, ating meto nga banal na pamilibayan regalo. Kapain mo taning pamidaon mi, king pigkalub mo kaya kami, tanggapan mi naman sana ing regalo, ning kaya kang sarili. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, yang manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Iyat nayo reng puso yun. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat matulid at pasalamatan da kang parate numan ka rin o igpa. Diyos king alangangad lubos mayipaya. Kapamilatan ni Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebanan kayang sarili ban mi baitya, king meto nga birhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebe, pigkaluban na king biye alanganga. Ulinita kang beding sablang koro, ring angel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe, king alang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbanaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagpalalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, Marial lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon tusang lubking pamaylasan at kamatayan. Ingwaning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso na binyene karingken disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punang kingwaning kalis. Pasubayan pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Pan kanita, mi patawanan la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tamang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang eni gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadalapan uban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulog ing kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap kayong lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Torrentino kay kaming Arsobispo, ding sa blang pari at kang kapatid ming magobrat susuyo, mapaling susuyot sasaup king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kini king parokya mi king Banal la Cruz sa Pangbato. Kinutanggapan mo yung panalangin mi karing kapatid ming pepainawan at maninayang subling mi, ading sa blang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie, alanganga. Pan kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose, kayang esposo. Ting sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon purian dakat parigayan. Kapamilatan ng Kristo ang kaya kaganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya. Igpang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu. Pupurian dakat parang alad, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katanga.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan king kang pakalulu para di kami kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king ngalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ikaring kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo. At kaya ko, ang timurin. Kapatad, ibiyata mong mabiyang kapayapan, king balang metong kaya katang. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Inyo yung kordero ng Diyos, ni Jesus, sa midalako, king kasalanan na ningyato. Nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ko, bala mo mawari atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Kalakad tamo po. Manalangin tamo. O paming malugod, papagpanalan mo la, kapamilatan na rin kaya kaming pamikasuyo, king dulang ng Kristo, anting galame, ning kayang katawan, sa upana kaya sanang maging kalupa na king tinggap mi. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklok tamo po sa guli. Last week po, may pa second collection tamo para kareng may epektuan king ayun, king Norte, Ilocos sa Pongabra. Then pong Lino Bapera, king St. Joseph Clark, adwang misa 20,000 itang bengi at 31,000 itang Domingo Ngabak, bali 51,000 na pura yung iba't king Clark. King kakatamo naman pong parokya, itang misa tamong alas 7, ang grupo tanginin, 9,200 la po, 240. At itang misa alas 6, tang memya naman 2,230, 11,470 na po. Atin muna naman po memya kitang GCash, detang online, deta sisimbang online. Atin po memya 6,025 pesos. Atin mamya dinalan, mamya 500, atin mamya 1,000. At atin po memya cash donation kay Lau family from San Fernando, Madel Santos, Gaston Tan and family, 1,000. Kalilong Carlos family, 12,000. Then Kalilong family from Santa Rita and Guagua, 3,500. Puyugan family from Angeles proper, 20,000. At ang Tumangan family, 15,000.
Hindi po kanong Domingo timpang mami at timbang tatagal. May dagdag lang pa pong ditak siguro din. Pero kaya ka lang din pong next second collection ng pong contribution para karang mituran kayong ayun 128,844 la po. Padala-tala po rin ni King Ilocos bilang South Ren Parokya ang mangailangan. Dahil po salamat palakpan tayo kaya ang parokya. Dahil po salamat kaya sa South Tam, palakatap. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ang At timurin. bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaya kayong kaluguran. Kilagyo na nangigpampo ng anak. Panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katamong misa may daon muli ta sanang milablab ba puso. Kaya katang lugod king Diyos at king balang metong. Salamat. Salamat, King Diyos.